Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da vam kompjuter radi malo brže, čano ako je spor. Sve što trebate raditi jeste idete start, znači idete start, control panel, idete gdje vam piše sistem, znači uđete i sada idete advanced ili advanced, ja kad tako čitam, i onda idemo ovdje na settings, znači vidite virtual FE procesor, memory, virtual memory, idemo tu, onda idemo advanced opet, vidite meni ovdje 1152, idemo chain, ovdje stavite neku manju cifru, na primjer ako ovdje stavite 7000, ovdje stavite na primjer 5000, lupam, i onda kad tu idete set i ok, restartujete kompjuter, idete tu nov kompjuter i onda restartuj ga i to je bilo to. Hvala što ste gledali, like, share i sub i komentarišite.